LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyi salihin wa nasiril mukhlisin almuttaqin. القائل في محكم تنزيله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الصادق الأمين الذي قال مرشدا لأمته وإن الرجل أو وإن العبد ليتكلم بكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. معاشر الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فيما أمرنا به وما نهى عنه، وأن نكف ألسنتنا عما نهى الله عنه ولا نخوض في مهلكات الأمور. إننا نعيش في زمن قد كثرت فيه الفتن وترعبت وتشرقت وتغربت، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض الدنيا. اللهم إنا نستعينك على هذه الفتن التي قامت في مشارق الأرض ومغاربها وغزت المسلمين في أقر دارهم: فتنة المال وفتنة الجاه والسلطان وفتنة النساء. فما أكثر هذه الفتن، أسأل الله أن يعصمنا منها وأن يقينا من شرها. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seni laabi hande e yettede, waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en jeyaɓe e mofte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. En yettimo ko o giɗo huloɓe mo ɓen, ko o giɗo gomɗinɓe ɓen, ko o giɗo rewoɓe mo ɓen, ko o wallowo yiɓɓe makko ɓen, ko o gaño yedduɓe ɓen, ko o gaño toñoɓe ɓen, ko o gaño heferɓe ɓen. En yettimo ko kanko wi'i ka deftere makko: konngol yaltata e hunduko wowluɗo on si wona harangol konngol ɗon woɓɓe goo no tawangol konngol ɗon nde no yalta windaygol kadi ɗum ko malaika ɓen. Iɗen juula e nelaɗo men on toro yo Allah juulo e makko, o nelaɗo meɗen suɓaɗo suuta ɓurnaɗo yiɗaɗo yeɗaɗo ka Allah, ɓurɗo moƴƴude e tagore Allah nden, neliraɗo e meɗen sabu yo en heɓu peewal
fiyo en male fiyo en moƴƴu fiyo adna men on e lahara men on moƴƴu yo Allah juulu e o hiɗen seedo wonde ko Allah nelimo wona hawrondirɗum tun Allah o eɓɓan o yiɗimo o suɓimo o ne'imo o nelimo hiɗen seedo wonde kadi o yottinno ko o nelaakon o bonnano hoolare nden o jamfaaki o ɗuytaali o ɓeydaali ko haanano ɓeydeede imo maaki neɗɗo no wowla konngol hara o wattana fondo e konngol ngol kono hara konngol ngol ko e nder tikkere Allah ngol woni ngol tikkinay Allah on tigi wowlirangol wasama kala sabu ngol konngol ɗon waɗa o unoyo e yiite jahannama duuɓi 70 so futtoya ka ndanka magge en torke Allah yo Allah juuloyo nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juulo e sahaba ɓen fof yo juulo e kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan watti batteji maɓɓe ɗin rewi Allah no ɓe rewirno Allah non Allah taw hara ko e ɓen tawa ɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe mi wasiyo hoore am mi wasiyo onon kadi yo en hul Allah Allahu o towi o mawni o senike himo hulɓini himo mawni himo teddi himo mari lette ɗen lette en wawata muññade ɗe hiɗe muusi hiɗe satti ko duumotode kadi ko o marani ɗen ɗon ko ɓe hulatamo ɓen ɓe rewatamo ɓen himo mari nemaji ɗi o hana yiɗirede fi muɗum o jokkire fi majji o jeeje fi majji o rewire fi majji en gasta e ɓawo majji ɗinɗi lannata en hulenmo ko hulirtenmo kon ko ɗaɓɓutugol anda ko honɗum o yamiri en yo en waɗu hakkunde men e makko waɗen ɗum anden kadi ko honɗum o yamiri en yen waɗu hakkunde men e nelaaɗo makko on ɗum kadi waɗen anden ko honɗum o yamiri en yo en waɗu hakkundeji meɗen yen waɗindira ɗum ɗon kadi waɗen etoɗen anden kadi woɗaji ɗin ko haɗi kon hakkunde men e makko e hakkunde men e nelaaɗo on e hakkunde meɗen enen e hakkunde men e tagore luttunde nden rentoɗen ɗum hara en waɗaani hara en rewiraali mo dey si wonaa no o yamiri non no o yiɗiri non ɗum le ko honto iwata ko e juuɗe nelaaɗo makko on mo yooɓi ke ɗum ɗo si yehi laahara haray himo e jam laahara makko on ɓuttu waɗay e muɗum daɗal waɗa e muɗum heɓugol aljanna waɗa e muɗum mo yooɓaaki ɗum ɗo haray no tanƴina werde makko nden sina Allah yaafi mo haray kaka yiite yo Allah dandu en anden o zamanu mo fewniɗen ɗo ko zamanu jarrabuye fitinaaji ɗin no ɗuuɗi hiɗi ɓantiri hoore cenɗe ɗen fuu ka funnaange e ka hirnaange ka nano e ka ñaamo hiɗi ka ɓeyngure meɗen hiɗi ka golleji meɗen fitinaaji ɗin no mari nooneeji fitinaaji goo ko ka jawdi ɗi iwri fitinaaji goo ko ka sonnaaɓe ɓen ɗi iwri fitinaaji goo kaka yiɗugol ardagol yiɗugol laamagol yiɗugol lollugol yiɗugol teddungal ko toon ɗi iwri o wiyete fitina min fatana yaftinu huwa attahlis awil ihraq ko sunnugol haa yaltina goɗɗum e nder goɗɗum ko faandaaɗi fitinaaji ɗo ko kala ko defi goɗɗo yeddugol Allah kala ko defi neɗɗo accugol waɗugol ko haanuno waɗde imma ko dewal ngal o haani waɗande Allah ma ñentingol nelaaɗo ko haanuno waɗde
ma moƴƴereji ko hanno wadde hakkunde makko e yimɓe makko ɓen. Kala ko defi on tigi accugol ko hanno wadde kon o ronka wadde sabu ɗum, ma o waɗa ko hanano wadde tawa ko ɗum ɗon defimo ɗum, hara ɗum ɗon woni fitina. Fitinaji ɗin hande defoji goɗɗo waɗugol ko hanano wadde, ko tongana, ko haɗa few, ko harmi e makko waɗugol, fitina jawdi no tawa e muɗum. Fi heɓugol jawdi ndi, mati heɓi jawdi ɗin ndi kumandike on tigi, hindi waɗina on tigi ko haɗa waɗugol, tawa so marano jawdi o watano wadde ɗum. E ɗaɓɓugol jawdi ndin wonde on tigi ɗaɓɓira jawdi ndin hara fitna e muɗum, hara ɗum bonna e diina makko kan e gon sengo ɗon. Fitna sonnaɓe no ɗuuɗi hande. Heewɓe maɓɓe ɓortike yaltintinni ko jiñinta gorko kon fof telen sonnaajo dari wi e hino a alanaka sawru, hay talak ko an tongi hoore ma, moƴƴintinno makiyo peeño waɗa perik waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗa, fii tun yo worɓe ɓen fof feetu fayda doga ɓaawo on tigi. On fitina no dari fewndo ɗo ka ndaarete ton, ka mboɗoji, ka taraw, on tigi hisi o fayda si o woni ka suudu makko. Fitina yiɗugol ardagol, yiɗugol laamagol, defi yimɓe ɓe rewgol ñonkuɗe e hentiiɗe, yo hewtoy tun ka ɗaɓɓa ɗon wi'e ko excellence, awa ko ceerno kaari en ni, ko docteur en ni, ko ɓe woni ko préfet on ni, monsieur le préfet, ko monsieur le maire, monsieur le ministre. Sabu ngal teddungal ɗon, sabu ngel gongel ɗon, sabu koye intérêt hoy joni joni hoy ɗon, defa on tigi fenugol, defa janfagol, defa firtugol haldigal, defa waɗugol piiji harmuɗi, defa yaagol karamoko, defa waɗugol piiji ɗi fof sadakaji harmuɗi, fi on tigi hewtoy ton. Inne si a waɗali ɗuɗɗo to haray ko wonde a ɗaɓɓude kon haray ko sama kala wonɗa. Fitinaji warindiro alqitalu waddamaru walharju walmarju ammat bilad almuslimin. Fitinaji wartindiro, gereji luutondire, huccondira ɓerɗe, ngaywuji e konnaaguji, ɗum heewi tew adna on tentini ka leyɗe julɓe ɓen. Ko o zamanu ɗo wuruɗen hande, ɗum ɗo noon ko sunna Allah on mo o lelni, wona wonde makko ko yanti. Allah eɓɓan ɗum ɗo o waɗi himo andi kadi. Lelaaɗo ɓen sappaninoke en ɗum ɗo. Si ɗum hewti ko honno haanoɗa jogorde hoore ma, ko ɗum ɗo hande wattande fondo, ko waɗi kon en wata ittude. Sunna Allah mo waɗi on a wata wide wonata. Honno hanɗa tefude anda e nder ɗi fitnaji ɗo, an ko honno wonirta ha daɗa awa goɗɗi e majji bete ɓurɗi mawnde ɗi. Nelaaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o maki o hadis mo imamu muslim filli, Abu Hurayra woni ko filli mo, imam muslim yaltumo ko deftere muɗum. Laaɗo maki badiru bil a'mali fitanan, hawjire waɗugol golleji moƴƴi aɗo fitinaji ɗin arde. Ɗi aray hittine fewndo ka fitnaji ɗin ɗuuɗa ɗon, fewndo ka marɗa possibilité ɗon, fewndo ka heɓuɗa hettare ɗon, ka heɓuɗa corfun ɗon, waɗugol ko moƴƴi waɗu fewndo ɗon. Uta sato inami waɗa e janngo, a anda ko janngo arta, gata janngo arda e probléme ji tawa na ɗum ɗa hilliɗa hande kadi. Satoɗa waɗugol ko moƴƴi kon hinna joni ha ko arta sallah jaɓi 2018 mi waɗay 2018 aroya arde probléme ji na ɓeyna ko a wino noon a waɗay hunde kadi na ɗum aɗen hilni fewndo ɗo, an kadi a rena ko fewndi kon ina ko gonga fewndo ɗum ɗon heɓatako. A waɗano fewndo ka heɓoto ɗon, a habbike ka farɗa wadde ɗon tawi ɗon heɓatako. Nelaɗo maki hittine, yaccine,
ardine golleji moƴƴi ardi fitnaji arde fitnaji ɗin aray hiɗi niɓɓiti hiɗi wayi wat jemma ɗi subday on riwaya goɗɗo go o wi badiru bil a'mali qabla an taghshakum fitanun muzlimatun kal laylil muzlimi hittine waɗon golleji moƴƴi ɗin aɗo fitnaji ɗin arde sudda on hibbo e hoore moɗon hara on anda hande kadi ko honto fokkutoɗon wonan e bumannagol tawa fayda hay goto anda ko honɗum jokki honɗum faala sa ndaari ko woni etade o gera o yango kon an wiya oɗo o est ce que ono timmi haqqe o ko feetuɗo ni ko ɗum woni yangare ɗum est ce que ɗum mari importance taw o anda fitnaji ɗin suddimo hande kadi o reena laawol hande kadi no wawi wa bunɗo mo ala ɗo wo hetti kañum tun no yahude no gasa untoyo e foseji no gasa buɓɓoyo maadiji anda si ɗin fitnaji ɗari ɗi himbike e hoore yimɓe ɓen fayda peewal ngal majjiray ɓe laawol peewal ngol majjay nelaɗo maaki ɗin fitnaji o maaki alqa'idu fiha khayru min alqa'imi walqa'imu khayru min almashi walmashi khayru min assa'i o maaki ɗin fitnaji siɗi ari jooɗiiɗo e majji no ɓuri moƴƴude immiɗo dari fitnaji ɗin hakken ko ɗi ɗuuɗi hiɗi cende ɗen fof a jooɗagol no gasa ɗon a yiyata goɗɗi e majji a hawrata goɗɗe e majji sa jooɗike sa immi ka darike tun haynoɗa riki tan ɗi fuɗɗo haynoɗa piiji ɗi a hanano yiide tawa ko yiyata kon a heɓay bakkatu e mum ko nanata kon a heɓay bakkatu muɗum tawa sa jooɗino no gasa a yiyatano ɗum a nanatano ɗum dariɗo kadi ɗo ɓuri moƴƴude wonde e jindude ko waɗi si ontino dari nokku gotum ko ɓeru fitinaji ardi ɗon ɗin ko ɗin ɗon tun hawrata e makko wonni toɗi hewtal ɗin ɗin ɗon o hawrata e majji kono simo jindude o fotta e ɗiɗa ɗi fitinamo o yaha ɗiɗa fitinamo o yaha ɗiɗa fitinamo kadi wonɗo yarude doyi no ɓuri hawjuɗo no doga tun o wi ɗin fitinaji siɗi ari neɗɗo no wawi wonde bimbi tawa ko julɗo haɗɗan julɗo moƴƴo kiikiiɗen tawya ko goɗɗo goni wonani halduno hunde kadi bimbi miiɗami billahi wallahi on he terto ɗum ɓande na ɗum fewndi min ɗum mi yejjitam tawot a wonnan fi Allah ton bimbi ko julɗo ko o moƴƴo ko haldeteɗo kiikiiɗe o wonto e goɗɗum ngo fitnaji ɗin changinomo yiɗugol jawdi ndin yiɗugol ardagol ngol yiɗugol ɗin fitnaji ɗi arino ɗi montino dendanangal ko wonno toon gomdinal e limanu e jikku moƴƴo e yiɗugol hunnugol aadi e respectugol konngol mum ɗum laninude ñallal ngal o yayino o yiindi e woɓɓe ɓeynima heesa waɗi ɗum hara anda ko gerɗa teto ɗum ha miɗo halde makko e ɗum ɗo ko diina kanko ɗum yamiɗen a teto ɗum an kadi diina kande affaire business an na goɗɗum falɗa ene ko gonga manani ɗo tigi tigi on joni yon tigi ɗum anno tun ɗo kiikiɗe arata wa wona o julɗo hande kadi ko goɗɗo goo yusbihu fi wajhin wa yumsi bi gayri hada alwajhi no gasa ñallal ngal ko julɗo bimbi o finoya tawa na mo wowɗa on ni ɗon no arda e alhaaliji boyi conseilleɓe ɓen yewdeteɓe ɓen ƴettoteɓe feere ɓen huwondirteɓe ɓen ɓen no wawi waylugol goɗɗo bayna ashiyatin wa duhaha hakkunde bimbi e kiikiiɗe no wawi on tigi waylo few tawa wona wonnoɗo hanki on woni hande wona wonnoɗo bimbi on woni kiikiiɗe o maaki seede mum o wi neɗɗo on o yeeya diina makko kan fi hendagol gongel adna ɗo fi hendagol tammaaru fi hendagol ardagol hendagol laamu fi teddungal
fi sonnajo fi o yeeya diina makko kan sabu ɗum hollidi fitinaji ɗo ko fitna wonɗo e nder diina kan ka anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi abi huwa wa ummi qad ittala alayna fi hadha alwaqti wa nadhara ila tasarrufatina واستمع إلى أقوالنا ثم كتب هذا التقرير أسكي نلا صلى الله عليه وسلم بسوتري مو يوم أنجي بين أنجي وانكي أنكين أسكي كوفيون دو أو أرو جندي حقو دي ميدن أو هو ندير ميدن أو هيدي كو وولتنكم أو نداري آدي جمندين إفالي جمندين إالهالي نوانير دنون هاو غايني أو هوتي وجودو كبيرو ماكو ويندي نون كوكو ماكي دو وليس غريبا إنما أخبره علام الغيوب وناكو نالدني كو ودي يوتو دمو دونغو كو أندو دوكو كو ويرني كو فيني كون فوهم بيتيمو أندو نو أندي كو فيوندي دوكو نعم فتنا جرين نودي هنده جري جرين نودي حكو لليدي دين nangondirɓe ɓen fof mo ɓe no haɓɓiti ko kañum hettata goonga no weeɓitirde ka weeɓitata ton ka mari ko weeɓitire ɗon holla wonde kañum ko moƴƴuɗo kañum ko kañum woni tooñaaɗo on ko kañum woni kañum ko défense woni e wadde no waɗi ɗum ɗo no waɗi ɗum ɗo e moƴƴereeji boneeji mum ɗin fof fanka bude oto kadi wana non mo ɓe no wowlde ellaaji oya no wowlde boneeji oya no wowlde tooñeeji oya no fanki ko mum kon oɗon fewndi woɓɓe goo no jooɗi kañum no ayni no heɗi ha ko kaari tooñi kaari ko kaari waɗi ɗum ɗo kaari ko bonɗo kaari no waɗi ni kaari no watti ni no jooɗi tun kañum kadi no yaltina ñaawooje no jogi carte rouge ma jaune no jonna tun yaltina woɓɓe ka l'islam few yaltina woɓɓe ka nder julɓe ɓen few mo jingani on yiyata ellaaji on ɗon mo ani on o yiyata moƴƴereeji makko ɗin ɓeeɗo ɓuri heɓude nambar a wonaaka nder teeren si bi markama a heɓirta ɗum goɗɗum tawa heɗa heɓude boneeji ko wonɓe ka teeren ɓen woni e wadde kon an a tawaka nder ton ɗum ɗo ko honno watta ɗum ko angal wawgol jogitagol ɗengal mum ngal e ɗi fitinaaji ɗo ko haani kon ko yontigi jogito ɗengal makko ngal en adda e hadisaaji ɗiɗi ɗi nelaaɗo tindini en si sifa ɗum ɗo e yani woni fitinaaji immori cende ɗen fof ko honno haanuɗen wa'ude fitinaaji ɗi wona hannde ɗi fuɗɗi no fewndo sahabaaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓawannaɗo fatike aboubacry feƴƴi mbaɗ fewndo aboubacry ko ɗon fitinaaji ɗin fuɗɗi woɓɓe goo dari inni ittata zakka few no wakkili juulugol no wakkili horugol no wakkili hajjugol jannga e alqur'ana seeɗto wonde allah ko gooto nelaaɗo ko allah neli ɗum kono noon ittugol jakka jawɗi mum ndin kan ɗum wakkilaaki ndin noon kandi financé fil islamu few ɗen anndi ko honno ɓen ɗon wattinirno ari e zaman omar radiallahu taala anhu eɗen anndi ko fitnaaji ɗin waɗi haa o wara kanko ko waraaɗo kanko lanɗo ousmane kadalika ko waraaɗo eyen anndi ko onno hakkunde hare wonnoto hakkunde moawiya ibn abi sufyan radiallahu taala anhu wo ali ibn abi talib radiallahu taala anhu haa aicha ukkitoyi nder ton ɗen anndi fitnaaji wargoji ko wanno e muɗum ɗum no jokkodiri kono no adna on pooɗori wo no woɗɗondiri noon hakkunde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama fatagol makko e daragol darngal kono woɗɗitori wo kono fitnaaji ɗi ɓuri ɗuuɗirde sabuna ko attiiɓe ɓen ko ɓen ɓuri moƴƴude daiman wonɓe hanki ɓen no moƴƴi ɓuri aroɓe hannde ɓen wonɓe hannde ɓen sinda ɓen no ngedi aroɓe janngo ɓen ɓe janngo ɓen sinda mum edi ɓe faɗɗi janngo ɓen kono wona yarde ha ñandargal ngal dari jonnon ko honno neɗɗo watta si ɗi fitinaaji ɗo ɗi yani e makko daren hudaifata bnul yaman radiallahu taala anhu
Musifani en nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no orienti en ɗon ko honno wonirten siɗi fitnaji wa'i ni. Ari hadis wonɗo ka sahih Bukhari himo e defte sunna ɗen fare ɗe fof majje riwayaji ɗin no ari kaɓe goɗɗi no ɓeydi e hoore ɗiya. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ثم قال قلت وهل من بعد ذلك الشر من الخير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي. رواية الحاكم وقيدك فضود أوي يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال قلت وهل من بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم رواية على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فماذا تأمرنا؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تلزم بيتك أو تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أو يأتيك الموت وأنت على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أودو حديث سلودو نلادو من صلى الله عليه وسلم أودو أو صحابة جدو حذيفة ابن اليمان لغاندي كو أودو وني جوميرا وغوندو نلادو أنتلن كنافقيبه كو أودو نلادو أرنو سوندي inni miɗo yetade ma ɗo goɗɗum beru meɗen kaari ɓe ko naafiɗi ɓe jeeya nani a wala noon goɗɗo de ko kanko tun nelaɗo jonuno on secret ɗon kadi sinama sahibu sirri jomirawo secret nelaɗo nande makko ko ɓuri ɗum ɗo goy nelaɗo yetaki mo goɗɗum goo ko yetaki sahabaɓe sina ɓer ɗum ɗo pet inde ɓe naatigiɓe ɗon ko ɗum waɗi fewndo ko Umar radiyallahu ta'ala anhu ko o lonti o arayno o inna Hudayfa mawɗu kala ko faalɗa ko mi mari waɗangol ma mi waɗane fiyetoɗa mi tawsi nelaɗo lintano lan e ɓen ɗum no tumi faala inna a tawanoka Hudayfa inni o way o wiino ko beru amen mi wolantama few ndaare Umar no andirɗen mo noon e waɗugol moƴƴereeji kal islam mo nelaɗo maaki oɗo mono faala yiide yimɓe aljanna ɓen himo wuuri yo ndaaru o mo nelaɗo maaki oɗo si o ƴetti laawol tawi ka lannode laawol to iblisa no ton si iblisa andi ko ɗo umanone rewde iblisa laɓɓa e laawol ongol go kono hay ɗum o fellita ay o naatali ka aljanna taw si alhaade o waylitata ko himo huɗi tataw hara nelaɗo no kontunomo e ɓen hara timmode makko nde wona timmode bonde enen goɗɗo yahay ha o ƴetta garanti wonde kanko on naafi makko goy ka aljanna joni ko woɓɓe goo woni ƴettande garanti wonde ɓen ɗon kala humiɗo e makko kala jokkuɗomo kala yanganiɗomo kala waɗnanmo ɗum ɗo e ɗum ɗo on non hara yo daɗi yiite shattana bayna al farigayni
no serti hakkunde ɓe hanke ɓen e ɓe hande ɓen. Oɗo Hudayfa o wi'i ni yimɓe ɓen arayno lando nelaaɗo fii moƴƴereeji ɗin. Woɓe ara nelaaɗo ko on nattami aljanna, nelaaɗo ko golle on ɗum watta hami nata aljanna, nelaaɗo ko ne moƴƴere ɗo heɓorta. O wi'i min mi ara mi landomo fii boneeji ɗin. Wonaa yiɗugol boneeji ɗin, wonaa yiɗugol andugol ko honno bone on hewtirte. O wi'i ko kulol wota bone on hewtan. Ɓay si a anndaali hunden ko nde bone, si a renaake yana e mayre. O wi'i mi inni ene nelaaɗo, haɗi meɗen e majjiyanko yaagal e bone moɗanaaɗo. Law min yaray beere, min waɗay zina, min wujjay, min warindiray, min waɗay pankareji boneji ɗin fof. Allah addani men nde moƴƴere ɗo o l'islam. Min woni julɓe, nunɗuɓe, feewɓe, jokkooɓe enɗam, kulooɓe haqqeeji, ɓe tooñata. Rewoɓe Allah gooto watta shirku, watta bid'a. Ene mi landoma ɓaawo nde ɗo moƴƴere nde min heɓi ɗo no gasa bone aroye ɓaawo muɗum. O maaki hii bone artoye kadi fayin. On jahiliya e sharru mo wonno ɗon o artoyay kadi. Eneno mi landoma kadi fayin. Nde on bone ɗon kadi so aroyi moƴƴere go artoye ɓaawo makko. O inni hii kono goɗɗum no nder ton. Moƴƴere artoyay kono goɗɗum haray no nder ton. O maaki ko on no woni ɗum. O maaki yimɓe goo aroyay e nden moƴƴere ɗon nden tumbere ɗon. Hara wonaa sunna an on ɓe jokki ɓe rewiray Allah nooneeji goo. Hara naa peewal ngal mi rewiri Allah ngal. Ɓe waɗay bid'aaji, ɓe sincay piiji, ɓe baka ka diina. Hara min mi waɗaano ɗi. O wi ɗum ko ɗuytaare nden moƴƴere ton nde artay ko moƴƴere nde artay kono waatawa nde wonde fewndo ɗo. laawol kisal ko laawol peewal. O inni enene laaɗo nden moƴƴere ɗon fii kala nde ɗuuɗaa foti, kono bone kadi ɓurɗo nden ɗon aroya yeeso mayre. O maaki hii, o maaki bone aroya yeeso nden. Bone on ko yimɓe ardiiɓe ko ɓe noddata ɓe ardiiɓen e muɗum ko naatugol yiite jahannama. Ko ɗum ɓe publicita, ko ɗum ɓe noddata, ko ɗum ɓe rerdinta, ko ɗum ɓe wakkilta yimɓe ɓen. Are ga waɗa ɗum ɗo hey jokke min, hey iwtiri taw tewto goɗɗo go jokke terto ko ɓe to wolta kon, are tun ga. O wi ko e yiite jahannam ɓe no noddude, sabu kala nodduɗo tawinaaga e deftere Allah nden o noddi o yimɓe arɓe gollitira. Wonaa sunnallahi sallallahu alaihi wasallam ɓe arɓe gollitira. Wano yimɓe moƴƴuɓe attinooɓe faamirnoo non, on ko noddude ko yiite. No woodi noon noddooɓe buyi ko ɓe woni noddude ko e maɓɓe kamɓe ko are teddinonmi, are teddinon mawɓe amen ɓen, are teddinon ɓeeɗo ceernooɓe amen ɓen. Karamokoojon ko haani noddugol yimɓe ɓen koyo nodduɓe e Allah, nodduɓe e nelaaɗo Allah, holluɓe ko honno ɓe rewirta Allah, ko honno ɓe ɗoftorta nelaaɗo, honno ɓe ñentinirta nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wota nodduɓe ma an, ma e mawɓe maaɗa. Mawɓe men no wanno hunde kaari, mawɓe men no wiyayno ɗum ɗo, no waɗayno ɗum ɗo, ɓen ko ni waɗi jogitornooɓe, ko ni ɓe teddinirnooɓe, ɓe arno kaari ɓe waɗi hunde kaari, ɓen no fof ɗum anni warrini. O wi ko noddoɓe yiite jahannama. Mo nootike ɓe jokkiiɓe, ɓe ɓugoto mo nder ton. Hudayfa haa jooni ko ñilkuɗo, ko landotoɗo, o wi enene laaɗo, sifanii men ɓen. O wi ko yimɓe ɓe tawata enen e maɓɓe ko guri gooti. Wonaa yiwoɓe ka woɗɗi de, wonaa janamɓe. Ɓen fof koye mbaleɓe, maa koye daneɓe. Ɗaw mum min jildatina. Guri maɓɓe e guri men ko gootu. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Ko ɗengal men ngal kadi ɓe wowlata. Ɓare men enen fof koye julɓe, menen kadi ɗo heeyi. Menen ko menen darnde julde nokku kaari. Menen ko menen gorol kaari walla menen e kaari en ko men ɓi baaba gootoɓe kodi. Ɓen fof ko nokku kaari men yiwi ɓe yey sincoyto men mawɓe amen sinciri ga. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Bi maana ko e nder wi'itiiɓe ko julɓe ɓen ko e nder ɓen funtata yalta. Iyo ko julɓe ko feeni kon kono ko ɓen noddude mum kon ko majjere. O anndiri ɓeeɗo ɓe ɗayne. Si tawi goɗɗo ari ɗo nodda chrétien yaagal, inna
Jésus Christ on ko kanko ɓiɗɗo Allah ma ko Allah en nananta on ɗon en jaɓantamo oɗo kadi ko dina on ɗum ni kaɗo en andaka fe on tawra kaɗo mawɓe meɗen kono mo ari ɗo emo inna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi o ari en juulidi o yimi keɗoyni awa miɗo fala ɗo konngol o wowli ɗo piiji goɗɗi goɗi tawata o adda ko reɗi nda awa dow mo waɗi hunde kaari ha sabakari hara ɓanndu makko harmani yiite awa ara mo waɗi ha sabaka hunde kaari ha sabakari awa ka deyol makko o yaltinoyay to yimɓe 90 natanoɓe yiite o tefana ɓe ka gorol makko kadi wana ɗum ka yiɓɓe makko wana ɗum ka taliban makko wana ɗum ka ɗum ɗo wana ɗum oɗo o ɗaynayi en goy sowona Allah faami en o ɗaynayi en ko ɗum waɗi moƴƴimɓe bidiyaji ɓen fof be ɓe ɗaɓɓayima hadisaji ñolɗi ɗum no wayi wal leydi hadisaji ñolɗi waɗa defte wiyete duratu nasihina en e defte waɗe no noon defte attinode ar mowoɓe tun mooɓi hadisaji holluɗi ɓure sa waɗi ɗo a heɓa baraji guluji ha sabakari ɗum ɗo ha sabakari ɓe ƴetta ɗin ɓe yarnira bidiyaji maɓɓe ɗin ɓe sinca piyu lasilion yo ko yinde Allah ko janta ko yinde Allah ma ko jugangal sallallahu alaihi wasallam kono ɓe waɗa ɗum kayfiyaji mbaadiji ko ɓe harɗa jooɗi ko ɓeyɗa fewti ɗo ko ɓeyɗa salligi ko ɓe alima ɗo waɗa adadu ɗo wattira ni e teddina ɗo fiɓa wonde ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗa hinyo sina a yurni moƴƴi a innayi ɗum ɗo ko kadina jeeya na janta ko yinde Allah ko ɗum waɗi nelaɗo maaki min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina ko ɗum woni ma'ana o wona wonde makko wiɓe menen dina l'islam ko fenande ko enen l'islam o ɓe woni yaltingol ton caloy koye ɗon koye seli few imma koye seli koye yalti l'islam on fes kono mo andata ma hikoye baki ka l'islam ɗon kono ko bid'a mo jokki ko bakkato heɓata o wi ɓen aray Hudayfa fayi mo ñilki o wi enene laaɗo si wa'oyi noon tawa miɗo wuuri honno wasiɗaami yo men waɗa si adna on wa'oyi noon ɗi fitnaji ɗo yalti fitnaji ɗin ka jawdi ka rewɓe ka laamu ka diinaji feddeji ko on no men watta nelaaɗo maaki ndaaru jama julɓe jogitiiɓe deftere Allah nden e sunna nelaaɗo on ɓen ɗon e ardiiɗoɓe on ɓe ɗuuɗi o ɓe fanni o yaw wattoɗaa e maɓɓe jogondira e maɓɓe gollida e maɓɓe Hudayfa no ñilkigoy o wi e nenelaaɗo si tawi no yayayi tawi ɓe alaa imam ɓe alaa jama andeteeɗo innawa ko ɓee ɗo saban wonata tawa jama jogitiiɓe deftere Allah nege sunna sallallahu alaihi wasallam ala kono wata kote ka wontirɗa ɗon ɓe alaa ɗon hiɓe nokkugo koɗo ɓe alaa ɗon munata noon si tawi woni noon ɓe alaa imam ma hay jama alaa biyeteɓe ko kamɓe on ni no wayi gooto ko ɓe no feere kono ɓe moɓondira ɓe waɗi junngo woto ko no mi watta o wi won ka suudu ma jooɗo heƴa jokku hoore ma liyasaka baytuka suudu ma no yoyone wa amsik alayka lisanaka jogo ɗengal ma ngal tawnigol oɗo no waɗini on no waɗni saban ɗum ɗo sey a yeyta e wata ittude hay hunde a wawata wadde hay fus konngol ma nafata hay hunde balsa a woni no gasa ko a soketeɗo ma piye ma ware ɗo koya deƴƴi amma si hiɗa mari feere yeddugol ko añini haray ko ya waɗu ɗaɗo maki man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi falam yastati fa bi lisanihi falam yastati fa bi qalbihi o wi ɗo wonu ka suudu ma haysi hakken ko tawta a wowlata ko ya maɗɗo leggal ni fanka ɗo tawa tuttingal o ɓeɗo ñamugol e yargol hulde ko ya maɗɗiɗo ɓey hunduko maɗɗi ko wowlata kono wasi woɓɓe goo ɓe nan he kaari no wowlayno kono o fankino a goɗɗo en hunduko maɗɗi ko wowlata si on tigi maɗɗinama goɗɗum kono wowta hannde kadi ko tuma tuttino wo so wowla ko hay ko no sawi ɓe tuttoye ɗum ɗo ɓe wowlano ine he darale hari kaari no fanki awa koko maɗɗino konko tuttina ñande ɓe maɗɗinimo o kadi o fankaytu en torki Allah yo Allah hawrindinge sawaba أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyhi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a atharan wa iktafa. Yetti Allah subhanahu wa ta'ala ka fuɗɗode ka hakkunde ka timmode eɗen torimo yo juulu e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o giɗo meɗen, o nulaɗo e meɗen, o mo hanɗen ñentinde, o mo hanɗen yiɗude, ɓuri ko yiɗɗen hoore men kon, ɓuri ko yiɗɗen ɓeygure men nden kon, ɓuri ko yiɗɗen ɓiɓɓe meɗen e yumma men e bemmen. Yo Allah juulu e o, yo juulu e sahabaɓe makko ɓe yeynoɓe wonkiji mum e jawle mum e ɓuttu mum e teddungal muɗum fii yo diina mum kan hiisu. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila. No woodi luttuɓe e muɗum, no woodi yangoyɓe ton haa Allah walli ɗum, ɓe arti hara ko nawnaare woni ko wari ɓe, kono ɓe waylitaali, ɓe wattitaali few, kaɓe nanguno ɗon diina kan, ɓe heɓaali goɗɗum ngoo ko accintinnata ɓe. Yo Allah juulu e ɓe, yo juulu e kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkunoo kam watti batteeji maɓɓe ɗin, Allah taw hara ko kan diina ɗon jokkuɗen, allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe, hulen Allah tentini e ɗi fitinaaji fewndiɗi fewndu ɗo, ko ɓeyi wattan yiila konngol ngol wowlataa ngol, feesungol dey taw. Ndaari si a tuttiingol konngol ɗo, ko honɗum ngol konngol pooɗante. Si ko moƴƴere tuttu. Laaɗo maaki rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. Laaɗo du'ani o ɗo, yo Allah yurmo, yo Allah yurmin neɗɗo mo tawata si o wowli o heɓay tono ko o wowli kon, o heɓa nafoore mum, o heɓa baraji mum, o heɓa intérêt. Ma o tawa si o wowlingol konngol ɗo ko nambara wonantamo, ko bakkatu, o fanka, o hisa. Yo Allah yurmin o mo be yo eɓɓuɗo konngol ngol taho si o tuttangol. Si tawino hara hiɗen peesude konnguɗi men ɗin, si wowlendi ko wowlan nden kon fanɗayno. Hande o zaman ngonɗen ɗo, fanɗingol haala ko ɗon kisal ngal woni, ko ɗon nafoore nde woni. Sabu ko heewi kon ko wowlete kon koko yimɓe wowli kon fillotoɗa. Koye ma a yii no winda ka internet, ma ka Facebook, ma no winda ka journal, ma a heɗi ke RFI, ma radio bonheur, ma onno ɓeeɗo ma ɓeeɗa, ma a nani ka marché ga. Ko heewi kon sa yiɗa yimɓe no wowla o koye ɗum ɗo, ko ɗi woni source ji maɓɓe ɗin, ko to ɗo ɓe woni ittude. Ɗum fanɗi ka tawta yimɓe no jooɗi hara ko fi hadis Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe woni e yewtude fi muɗum. Ha oɗo hadis mi nani o hadis ɗo, imma mi faamaali mo, miɗa faala ya faaminan mo, ma mi faami o kono ko woni ɗo ko ɗum no hulɓini, he taw ko honno watten, taw ɗo ɗum ɗo ko honto yahata juha yimɓe hiɓe yewta tawa ko ɗum ɓe woni yewtude, no woodi kono ko seeɗaɓe ni. O hadis mo sakkitorten ɗo, hadis Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, wonno ka kutubu sunan, hemo selli wono Cheikh Imamu Tirmidhi e Cheikh al-Albani e al-Hakim an-Naysaburi no ɓe wiiri noon. Hadis anndaɗo Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, fewnde ko ɓe yutta ghazwat Tabuka, ɓe ari o filli mo fillo e maana hadis on, ɓe ari ngulen ndin satti, ishtadda bihimul harru wa tafarraga annasu yatlubuna ash-shajar. ɓay ngulen ndin tiiɗi haa nelal maaki fowtoɗen ɗo, naange hewti hoore. Yimɓe ɓen saakiti noon mo ɓen ɗaɓɓude ɗowdi, fo mo ɓe dogi kay yi leggal won soroya ɗon. Mu'adh o wi ɓay min kadi mi soroyi e leggal, mi yeƴƴitino ndaarugol ko hommo ɓuri mi ɓattaade ɗon, to gasa men yewta. O tawi ko fa wajadtu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam aqraba minni, mi tawi ko laaɗo ɓuri mi ɓattaade, mi ari haa mi ɓattimo, mi inni nelaaɗo akhbirni bi amalin yudkhilul jannata wa yubairni min annar. Yeetoran ɗo golle ɗe mi watta tawa ɗen naadelen aljanna, ɗe woɗintineɗan yiite. Allahu akbar. Enen hannde mo ñeeñini haa battike lanɗo on, kono wolandoto koye ma tumbungal no jaɓa miɗo faala hettude ku, ma miɗo faala wadde hunde kaari, projet hunde kaari, ma miɗo faala no mange postu kaarijo, ma kaari no waɗi mi hunde kaari la faala yana mo ka niɓɓutundu,
en tout cas ko intérêt ji personnel ko heewi kon ɓattotoɓe lamɓen ko ɗum ɓe worta wona ko nafata jama on ko yahugol laaɓana mo reedu ha ɗum ɗo ko waɗɗa ɗo ko moƴƴa ɗum sunnay reedi ɗum bonnay ɗum tampinay ɗum lorray waɗir ni no fandi Mu'ad o ɓattike lanɗo nela sallah sallam kanko woni lanɗo kanko woni nelaɗo kanko woni fof o wi yeetulan ko golle honɗum mi watta ɗe nadan mi aljanna ɗe woɗɗintina mi yiita ɗatanimaki sa'alta an azimi wa innahu ala man yassarahu llahu lahu yasiru aɗa ke fi hunde jande hunde mawnude ko narte aljanna dande yiite heeɗu nasama kala ko ɗum woni ko ɗaɓa ko mo heɓi ɗum o heɓi fop mo faɗi ɗum heɓani fus o wi kon no newani noon mo Allah newnani o wi ta'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa tuqimu salata almafruda wa tu'ti zakata almafruda o wi hino fuɗɗore nde ko ya rew Allah goto hara kafidade mo hay fus wota shirku few julɗele farliɗe ɗen darnuɗaɗe waɗade no ɗe hani waɗirde noon zakka farliɗo ma on kadi waɗamo o wi afala adulluka ala abwabil khayri o wi akketa mi ɓeydare mi tindini dambuɗe moƴƴereji ɗin ka woni o wi naam o wi assawmu junna wassadaqatu tutfi'u alkhati'a kama yutfi'u alma'u nnara nokko wi tukaffiru wa salatu rrajuli fi jawfi llayli thumma tala qawlahu ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun haka aya on hattoyi o wi afala adulluka ala ra'si al-amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi qala bala qala al-islamu ra'su al-amri was-salatu amuduhu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah thumma qala afala adulluka ala milaki dhalika kullihi qala bala فأشار إلى لسانه وفي رواية فأهوى بأصبعه إلى فيه وفي رواية قال أمسك عليك هذا قال أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك أو كلمة تشبه ذلك أيكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم نلا ما كان باوتيني مديدا أو يروا الله على شركنا المعيهون أو يجولا جول لفرلي دين إتذكرون أو يأكل كان ميته ما دام bude mojjere den o maki korka kan ko heedode korka heeda e hakkunde aden e yite sawmu junna ko heedode heerte e boneji buy heedete e yite heerte yeddugol Allah o maaki waggol sadaka ittugol sadaka ngol ɗum montay bakkatuji Allah waɗa sabu ɗum bakkatu jontigi monto ɗanninayi bakkatuji ɗin wano ndiyan ɗanninirta yiitati hibbama e magge o maaki no jaa e moƴƴirede ɗin immagol tumbere jemma juula o jangi o aya o wi ene a akkata mi yeeto ma ko woni hoore piiji ɗin fof e ko woni tugalal piiji ɗin e ko woni meelel muɗum o wi yeetola o wi ko woni hoore piiji ɗin fof ko l'islam woni hoore kala hunde kala ko goɗɗo waɗi so waɗa l'islam hara waɗaɗa e hunde o maaki e nder l'islam on kadi tugalal mum ngal piliyewal mum ngal hakkundewal ngal rondingal fof ngal ko julde nden o wi meelel on dow on toppo on ko waggol jihade fi sabilillah o wima noon accinomi yeetoma ɗum ɗo fof ko honto saabi an ɗum ɗo woni ɗum ɗo fof si waɗi ko honno hiwata ɗum hara ɗum bonaali o maaki ko a jogito ɗengal ma ngal wimana si a juuli a shirkanaali Allah a juuli a itti zakka a hoori a waɗi sadaka a jogi ke l'islam o a tabiti e julde a waɗi jihaadi kono so a akkiti ɗengal ma ngal yo ngal waɗa ko ngal faala yo ngal wowlu ko ngal faala i ngal waawi ñaamude moƴƴi ma ɗin fof ɗi fof majji o maaki jogi to ngal ɗengal ma nani
o ngaldi o inni ene nelaɗo a cibilando ma goɗɗum ene ko min wolta ko fof min nangitirte tawi ɗum ɗo no ngalɗinima koy si tawi neɗɗo nangitirte kala ko o wowli kon wallahi buy no sikka ko wowten ko si on ti gayni wolde ɗum lanni o wi en nangitirte ko wowlten ko nelaɗo maaki fodduno haranene ma jibinalima ko konngol wawngol wa kuddi kono ko noon arabu wowlirta ɓe nganndi e sukaaɓe no wiya jooni si tawi jooni joueur jokko wawɗo tigi tigi ɓe Allah huɗi o Allah huɗi o e waawi Allah huɗi o e kelɗi ngi maccu ngi no waawi ngi ɗuma wi no waawi ngi no kelɗi saban wona aybingol mo faandi ko mantugol mo o wi fotno haranene ma jibinaalima mana an yaw ha joni ya sikkiti ɗum an annda ɗum a no fottani o wi ene a sikku ko hippoyta yimɓe ɓe ñandiral ngal hippaɓe ɓe guuse haa ɓe bogoye kayite jahannam ɓay naɓe tete kayite jahannam wona yo daro yaha ko yo guuse no hippa yimɓe ɓen guusa ɓe bogoyoɓe kayite jahannam sina ko ɗenɗe maɓɓe ɗen pooɗani ɓe ko ɗum ɗo ko ɗengal ngal pooɗi kon ko ɗum guusata joomum namoma ka yiite ma waɗa haajo muɗum e arde wona délégation moranaɗo naade ka aljanna waawe ndende men ɗen eɗi fitinaaji ndaare ko hannden wowlude kon tawaten wowli hiɗen jogani ɗum source sûr naawigol tun kaka netti mi yi naawigol min ko ka facebook mi yi naawigol ɗum ɗo kaka email am ɓe addi naawigol ka téléphone goɗɗanimi message naa ko ɗum ɗo e ɗum ɗo yo taw haraɗa anndi ko goonga si a wowlay taban so a wi hannde a wolta ko o yaltata kon ka médiaji alaa ko fayda no fanndi hara ko wowla kono fillito inna ha ko ɗum ɓe wi'i guinée.com guinée.com ko ɗum wi'i ko ɗum ɓe windi to ko tawi ko ɗum woni no waɗi ɓe yo ko ɗum ɓe ɗum ko ɗum woni puisque ɓe windi kanet a yaani ɗum ɓe yan ko ɗum ɓe woli ka tele la innuɓe wowli ɗum dey mi annda ɗum haala ka fillotoɗa si goɗɗo wowli inna ko noon o wowliraninmi ko tawi ko goonga ɓay ko kaari wowli sina ɗum moƴƴi men ɗi mbuy hara ko yimɓe wonde nge yanganade ɗum noon a yanganagol kañum maɗa tentini ka diina ko yangal haqqille jeeya en torki Allah waɗen hiwoɓe ɗenɗe muɗum hiwoɓe tere muɗum yo Allah o renen o ayna en e ɗi fitinaji Allah taɗi fitinaji fitin en torki Allah dana fitnede ka jawdi meɗen Allah dana fitnede ka diina men Allah dana fitnede ka wonkiji men e ka ɓeygure meɗen Allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم أعصمنا من هذه الفتن اللهم أعصمنا من هذه الفتن اللهم احفظنا قاعدين واحفظنا قائمين واحفظنا في كل مكان وفي كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سوما لمن هديت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا اللهم أغن فقراءنا اللهم أغن فقراءنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم علم جاهلنا اللهم علم جاهلنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم قنا شر شرارنا اللهم إنا نزرعك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعلهم من أصحاب اللهم اجعلهم من أصحاب الجنة. اللهم اجعلهم من أصحاب الجنة. اللهم اجعلهم من أصحاب اليمين. اللهم اجعلهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم الذين أوصونا بالدعاء اللهم أنت تعلم حوائجهم. اللهم اقض حوائجهم. اللهم أعطهم خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بكل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kongo di karama ko be hadith haji din ko wonde almami wi amina baajo kadi wi amina kono kon ba atto wi amina ko almami on darmaki idha amana al imamu fa aminu si almami on amini wi amina onon kadi wi amina مالك أنكو بأن ولن تعويل بأن إذا أمن الإمام بمعنى إذا وصل إلى مكان التأمين سيال ما من هيوتي كوية آمين دون باي بيبي كسين بين دون حديث قول علي إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين سيال ما إني ولا الضالين في آمين كونو أو حديث لو إذا أمن الإمام كسي المام في آمين ناسو هيوتي كوية آمين دون كسو في آمين o wi fa o waddi fa on ko litta aqib fa e haala araba si ɗum ɗo waɗi ɓe ni fa haray ko holli ko wonde ɗum ɗa waɗay tun ɗum ɗa waɗa si almami on si wi amina onon kadi wiye amina hono cheikh albani rahimahullah imo waɗi hujum molnaade noon e yimɓe ɓen fewno ɗo e atatoɓe almami on wigol amin almimi on tigi eto almami on yo eto o wiya kanko amina law yo wala dallin tun o wiya ton kadi amin hana o kodali kadi amina makko ha o juutina fi wota yimɓe ɓe yanu e ko haala ɓe waɗu ko yamira ɗon ko kono bonnata julde fi on tigi attiki almami on wigol amina yaaka e bonnoji julde ɗin few kono noon ko ɗum ɗa ɓuri moƴƴude wa billahi tawfiq nan sala ɓeeɗo landi o en fokkitani 31 décembre en feƴƴi 24 on no yande 31 ɗum ko faɗɗi janngo ko honɗum hara e wasiiɗen sukaaɓe mbayiɗen anndi fayda sukaaɓe julɓe ɓen no wakkili wurnutugol ɗin jemmaaji ɗon e waɗugol ɗin feetooji e jiñalngol ɗi e waɗugol pankareeji e geddi e majji fayda ɓuri hay heefer ɓen ɓuri hay chrétien ɓen honɗum wasiiɗen sukaaɓe ɓen saban ɓen sukaaɓe alaa ɗo alhamdulillah wonɓe ɗo ɓen sukaaɓe wonɓe ɗo ɓen fof na waɗoɓe 31 alhamdulillah yo Allah ɗuɗɗinangen sukaaɓe watta 31 ɓen yo Allah fanɗin waɗoɓe 31 ɓen yo Allah holluɓe wonde ko ɓen waɗi ɗon kon ko yeddugol Allah o wawaɓe accinde kadi kono aray kon no wasiyotoɗen wonande karadan ɗo ngol konngol ɗo ko yo julɗo on anndu o haana weltaade fewndo heeferɓe weltoto feetoji maɓɓe ɗin ɓay ko yowndinde e diina nelaaɗo men sallah sallam maki hadis selluɗo man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum mo nandintinnike e yimɓe haray ko kan ko e maɓɓe jeyda e anndi hadis anas on kadi kalaaɗo maki almar'u ma'a man ahabba ñande darngal neɗɗo immintinne o bakide e ɓe o yiɗno ɓen fewndo ko wuuri welenoɓemo ɓen jaatigiɓe makko ɓen ɓe o ñembayno ɓen ɓe o ñentinayno ɓen ɓe o kafuno weloji e sunuuji ɓen ko kanko e ɓen immindinnote hasbe nokku gootu haɗay ɗum ɗon ko watta ngo anda sallah sallam no maaki o yamiren yellundo alyahudu ɓen o inni waffiru luha wahfu shawarib wa khalifu lyahuda o wi akkite bayɗe janɗi noon ɗe me kon sunsungoji ɗin lundo ɗon alyahudu ɓen
boyno ko la tattabi'anna sanana man qablakum on jokkitay laawi attinoɓe on ɓenge diinaji jokkitonɓe hadwal guddati bil gudda wono jeeni daga jokkondirta noon o wi hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu hayso ɓe naatoyi e ngayka yeendu o naatoya ɗon onon kadi qalu alyahudu wannasara qala faman oyni ɓeyni ene nelaɗo ko faandiɗa ɗo ɓe attinoɓe men ɓe wiiɗa men jokkoyay laawi mum ko alyahudu annasara oyni sina ɓen ko hombo ko ɓen kan hara yo julɓe yo ɓe watta hila wondugol e ɓe wona julɓe ɓen no newna en fof leydi ndin Allah wi'a ko julɓe tun wurta ka hor leydi ɗo en wawi namdugol e business ji meɗen mo ɓe en joggoniri haqqeji kono noon ko lakum dinukum waliya din jokke dina mon ɓeɗen jokki dina men fo ɓe jokku ciifu muɗum alay ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni ko hani ko landi landa ɗimmal toon tigi tawi arano simo immade ɗon o habbiray ka o joɗɗon so immo ka o immoday habbirango ka o daroto so habbirango ngon no cheikh albani addiri noon ka sifatu salatu nabi sallllahu alayhi wa sallam takbiratul intigal wonde laaɗo waɗayno o habbira si o yaha wonde o yaha o hewta so habbira wonde o yada e habbirango wani ka ruku e ɓanta ko ka ruku e ka sujudu e ɓanta ko ka sujudu ko noon kadi immagol ka tayya ɗo fof neɗaɗo waɗi yonno malikankoɓe kamɓe ɓe indi wo ko yontiki immo ha o daro so wiya allahu akbar mi ɗaɓitani ɓe dali mi yaali mi yanaali ɓe dali hay nokku so tino faala o wiya allahu akbar noon o immo so faala o immode allahu akbar on so faala o immodo daro ha wiya sen allahu akbar alamru fi dalika sa'a pour nden ɗon ino yaaji probléme o ala ko ari seeɗa lutuna hakkunde kamɓe karama koɓɓen ko townugol juɗɗen yalli o habbira toona juɗɗen ni non o immo ka o immo tawgani noon so habbira toona juɗɗen enno fof on tigi waɗi o la basa bi sabna mi yaali hadis mo tindinore muɗum feeñi laaɓi poy wonde ko ɗum ɗo watte taw no mi ini noon haray al'amru fi sa inchallah o ɓen ɗo woɓɓe yahi ka salligagol woɓɓe nen salligo ko ɓe fewta furnange fefta qibla on si ɓe salligo ɓe fewta hirnange nanano na ñaama si tawi ɗum no mari aslu mi andana ɗum aslu salligi ka fewɗawo ko julde innaɓe on ti fewta qibla kono salligi ka fewɗawo timmin tun salligi o kono noon mi yi'ali hay nokku kallah sallah sallam makani salligotoɗo yo fewtu qibla on so salligo o julɓe loyinanoɓe wonnoɓe makka ɓen waynanaɗo feri ɓen no ɓe heɓali feere ferugol sabu ngantoji imma ko wawaɓe joga ma hara koɓe sella en tout cas ɓe jogii nganto o heeferɓe ɓen ka gadatu badre ɓe naɓorno woɓɓe e maɓɓe yalde haari ɓen hiɓe anndi wonde koɓe heefer koɓe julɓe ka haari ɓe annda no woodi e maɓɓe toon ɓe annduno ɓe anndi ɓen noon koɓe julɓe kono fiiwota ɓe accuɓe ɗon ɓe yaha tun ɓe heɓa ka moltora ka laawol doga ɓeyni e yaaday ɓe naɓori ɓe doole woɓɓe goo no ko ɓe gonɗime kono ɓe suuɗi limanu maɓɓe on ɓe huli yaltintinde wota ɓe heeferɓe lettuɓe lette muusude ɓay ko ɓe wawaɓe ko ɓe tampinaɓe fof no wonno nder toon o ala kulli no wano o woni heeferɓen no anndi ko ɓe julɓe naɓoriɓe sabu doolugol ɓe ɓe ala bakkat woni ɓe annda fof muɗum ɓe mara bakkat ɓay ko ɓe doolaɓe wabillahi tawfiq laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal